Omukitambo kya miseki Reverend Father Longinus Kitagamba omukwegesa kwe yashaba abagurisa bagenzi bo kukundana kandi no kwikiriza Mukama omyaka yabo ya bukuru nk'oku Kristo yabakunzira obulengi. Tukarukanisa n'abantu batayi betu abakuba n'omuntu turi kikuru n'omba lukumi n'weri kukomoka olukumi yuna siri obulimi abo lukumi n'weri kukomoka. Father Kitagamba yaba nasima Ruhanga abo kuse emyaka 82 y'obukuru mu nsi kandi omu Father amazirime emyaka 88. Patri na mwana na mutima oli kwera kubashume obugumirimo yatina n'ebiro byona. Okurugira bwana mukuru wa Rubindi Parish Reverend Father Zede byabashija aha kusima kwa Kitagamba bashaziremo kweta abagurisi bono mu parish ya Rubindi okumukwasa bakasima Ruhanga nkakamanyiso ko kusima Ruhango barinziri. Buri hika zitwana n'itano kihamwe abagurisi banabana biza bayeterana raha kwizere kubasima nebe bareyo ukwamyo kwikereza. Nashemerwa munonga okureba ngwegi myaka yone y'imaziraha n'abasusulota bo abayishani bagenda bakoraje imirimo yabo. Abantu bona bashimirwa kandi service yo mu cyakiri yagwenere yayo ibemberwa muzee Kitagamba kandi we fazo gubwo ni mwetegereza je Kitagamba ukakakora kitabi parishi yargahiya z'abanyaruguru nonize kandi njani furuka nkashangarinkahi ariya nabwanyuma abagurisa aba bahebwa za certificates nkakasimo ko kwaterekerezia kandi ngo no korra makamo butarwa. Abwa TV West and Evans Taremwa Kashari Mbarara.